Volio bih gledati vođenje ljubavi nekog para. Je li to normalno i što mislite, mogu li tako nešto ostvariti? Ovo je upit koji kao seksologinja prilično često dobivam u svoj inbox, jer postoje ljudi, prvenstveno muškarci, koji to puno lakše verbaliziraju nego žene. Vjerojatno postoje i žene s takvim porivima, ali su malo sramežljivije po pitanju izražavanja svojih seksualnih maštarija. Međutim, muškarci to prilično često pitaju. I sad što ja mogu njima reći na to? Imajte u vidu da neki par koji redovito vodi ljubav ili ima seks i koji se voli, nema potrebu nužno pozivati druge ljude u svoju sobu, jer to je jedan vrlo intiman čin, pogotovo ako je povezan isključivo s ljubavlju i ako nije samo seksualan. Takvi ljudi nemaju potrebu uopće se ikome pokazivati, niti su egzibicionisti. Sad, među egzibicioniste spadaju swingeri i oni to često rade na mjestima koja su prikladna za to. Ja sam rekla zašto meni to baš nije kao seksologinji logično rješenje radi spolnih bolesti i tako dalje. Imate video o tome, snimala sam ga prije nekoliko godina. Međutim, što ću vam reći? Svatko od nas ima neku seksualnu maštariju koju vjerojatno nije ostvario i on mašta o njoj prilikom masturbacijskog čina. Na taj način razmišlja, kako bi bilo da ja to jednom u nekom dijelu života zaista ostvarim, da zaista nekog gledam. Ono što ću vam reći o seksualnim maštarijama je sljedeće. Seksualne maštarije su, vjerovali ili ne, ponekad puno bolje kad ostanu samo maštarije. Naime, poznajem hrabre pojedince koji su neke svoje seksualne maštarije uspjeli izrealizirati i vjerujte mi da to nije nužno izgledalo onako kako se zamišljalo prvotno. Ja sam definitivno jedna od njih. I isto tako 50% ljudi za koje znam, koji su ostvarili neku svoju dugo željenu seksualnu maštariju, na kraju se ispostavilo da i nije bila toliko genijalna kao što su mislili. Naravno da ostvarivanje seksualnog maštarija ovisi o vremenu, o ljudima, o trenutku. Isto kao što postoje dobri i lošiji seksevi, odnosno vođenje ljubavi, sve ovisi o danu, umoru, o puno drugih faktora. Tako ovisi i realizacija seksualnih maštarija koje se događaju prvi put. Imajte samo u vidu da sve što ostvarujete bi trebalo biti neplanirano. Dakle, ako vi želite gledati neki par, takve se stvari trebaju dogoditi vrlo spontano, pod uvjetom da su svi za to. Svo troje ljudi trebaju biti za to. I par, žena i muškarac iz para i vi. I to se ne smije dugo planirati, jer što je planirano, to je po meni puno manje zanimljivije. Evo, to ću vam reći iz iskustva. Dakle, zaključak. Sve seksualne maštarije koje biste voljeli ostvariti su puno bolje kad se dogode spontano s ljudima koji zaista to žele, a to se događa vrlo, vrlo rijetko. Tako da možda je ipak bolje da neke stvari o kojima maštate ostanu isključivo na tome. Jer tako nikad neće moći biti loše ili nešto što nisu trebale biti. Eto.